Jamaa hakuuawa na mtu na pia hakukufa kwa kifo ya kunyongwa. Huyo alikufa kwa ajili ya njaa. Nilikuwa beste yake, na wakati alikuja huko alikataliwa siku ya Saturday. Mwancho murigereria nigo turase ensemo ya Nyambera iyigotoka somo chobo songo ange noboraro obwo kogenda ase skuru y'oboroso ya Nyambera. Ase ritukoria rero nigo twarangeri gogocha ase ensemo iga abwase omobere bw'omonto oba gogotoka so inse y'oboraro. Omwancho murigereria kero rigereti iga ensa iga odo omobere bw'omonto yoba gagotoka nande egento kiaba gekogosa mono neringa ebinto biaye bionsi ebechianga endagera abo iga marangeti noara ase enseme iga igo ntogendere kobwatia eng'ane iga togenda togokora obotuki ase enchera ya bene erinde togendere gokomanyia ng'a nara riaye gose nkike kiagerete erio omonto iga gosiria obogima bwaye. Samarita ngo Guldan gose Josephat seito nsune karibu Murenda seneta noyo seito ang'ena seito karibu Murenda sobere ga rio tanchi mumbwati igo bono nenge gosaba abanyene baikerane mapema nche nimete mpaka mwapo nyomba ime igo bono naki kinabwate gioka seneta nabwate bebori mama mwapo naro abantu bamwaba muraba basike bamwamba Sasa marita nguru Gladys Mura seneta nse mumete buno musasa ofeni bamenyete mwamugesa ngumbuga igatware sirani nere akaberire market ase bituma bikubunguru gari asa amakara nande tukamanyora ase kwerenda ase biragiteke gyokora usio buchafu ande nagachire baka makutano mate gari opima scripts una batiganete no mungino yera ntomanyite no metanga na arwante osaka gete baka yegera nzeti medinga na arwarite igoro na igwete nga kwambuka tatarati nga seneta arwarite nga gosa tukamburi seneta nga yamenyete seneta nga amenyete roche gari mate ederatsa bano rena ritware ng'umbu twamenya kugunga seneta ukure bando kibate kamara gasara abarebi batukwana ng'umbu ngomuntu naro kwerete ederatsa ga twachikuika ga twanyora seneta ukwete onaro mete so umuntu maite nkwambuka mambo yini bono kwambuka nere ne changu nere nwale tao nere gusaba no saba seneta nere be kono mete so mo na mukae nere umaite so ofi na murite baka so ngo mete smoka yara ra diro mukae so bongera ko ndete yo maitoro na mukae ga kor gufeni mumuro ga kor gu seneta so feni Nyamira bono bagatikana aja kurama igoro mutaro imi kanyusa irenga kienda mbekara sa bono rio manga te komo era karara sa igoro oro te maiga market iga ria sama kara koni namanyire toni namanyire market iga ria sama kara koni market amarita yenga jakoro seneta seneta ne wakoro na bwato bantu bae na bwata mukara kor gufeni namanyire asa mukaya wa tana so ba chiete abana na bwato timate osana na bwata lakini wante mukaya ko ya mete na mukaya bante atina na kumukana bakenyumba ngakora ari gasi ngakora ari gasi market mate gari makara kubuguri Jamaa hakuuawa na mtu na pia hakukufa kwa kifo ya kunyongwa. Huyo alikufa kwa ajili ya njaa. Huyo wakati nilikuwa beste yake huko market, nilikuwa beste yake, na wakati alikuja huko alikataliwa siku ya Saturday. Siku ya Saturday akakataliwa pande ya huko market, akaenda kila mara kakataliwa, maana kuna zile laana ambazo zinafuata mtu kusema kama makosa alafu unakunywa pombe na bangi. So siku zake za kulipa ndo ikamfikia wakati huo, ndakanyimwa chakula, akanyimwa mpaka maji iko karibu, lakini alinyimwa. Ndakakuza kakaa pande hii, akakaa kama wiki mbili bila kula msose, bila kula dini, akawa naenda huko anakunywa maji. Pande hii wakati alirudi hapa nguvu zikiwa zimemuishia kiasi. Wakati alirudi pande hii ndo ikawa siku ya kupumzika kwake, akakujia na malaika kamwambia aje, kumbuka Vyamburi Zarau yule kijana
Alafu baadaye na pia ukumbuke vya mfanyia wakati huo, wakati azapata nyumba. Sasa wakati huo ndo ikakuwa sasa amua siku 2. Ukufa muendelee kuishi, yakachakua kukufa. So baadaye kukufa ndo kuamuka mkapata maiti. Lakini ilikuwa imemaliza siku 1. Maana alikufa jana ingine. Sasa leo ndo amekuja kuonekana ikiwa imepita hii siku ya jana. Unamjuaje? Namjua kama senator. Maana alikuwa kama kijana ambao kulokotwa mtaani, yani ni kijana wengi. Anajulikana kwa nyumbani. Nyumbani na kuna mtu anamjua kwao. Kwao si virahisi kufahamu. Ndo kwao labda huyu anaweza jua kwao, lakini wanamgeuka kwa sababu amekufa. Hawataki mzigo. Maana wao ndo alimdanganya kafanya ile kitendo ambayo alikuwa anataka kufanya. Town alifukuzwa ni kwa sababu zile laana mingi ambayo amebeba. Maana alitoka kwao akiwa ametusi babake na mamake. Ili nini hata wai waona na pia hatataka pia kuwaona kwa sababu mama wa kambo alimunyima samba, ndakatoka huko juu ya mashira mingi. Na guikaboniga nigo abanyanyimbo barurase getuo kia Nyanchwa nabo igo baikire asensemiga ilio kuira omubero yiga guchase engendu yenyagitari ya KTRH yemonyekaine buna General nabo igo abantu korengana ne roboti y'abantu babire bako bwatoka guchasa abanyanyimbo ne ringa omubero yiga gosomonto yiga niga korwa astinsemo chasuneka igo abantu korwa sensemeri asuneka baganiwe goikase nsemo gose goikase egetuo ky'abanyanyimbo ikio kia Nyanchwa elio kubeka roboti nabo igo korora omuntu yu gose no yosobo.